8 sati 37 minuta, pratite jutarnji program televizije Crne Gore. Naredne minute naše emisije posvećujemo priči o radu crnogorskog elektroprenosnog sistema. U narednim minutima govorimo o učincima ostvarenim tokom ljetnje sezone, realizovanim investicijama, onom što se često provlači kroz medije, što je vrlo aktuelno, to je povezivanje elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije, ali će biti riječ o pripremi elektroenergetskih objekata u susret predstojećem zimskom periodu. U svemu tomu razgovoru sa našim gostom dobro jutro želim direktoru elektroprenosa gospodinu Jagošu Pupoviću. Dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ljetna sezona za nama, međutim topli dan je onako i dalje aktuelni, mnogo posla, pretpostavljam i da sam crnogorski elektroprenosni sistem je imao i pojačane aktivnosti i onako pojačan obim posla kao i mnoge druge kompanije. Vi onako za nijansu više i to sa razlogom. Predlažem negdje, gospodine Pupoviću, od toga krenemo. Kako ste zadovoljni prethodnim mjesecima i uopšte učincima kompanije? Pa ovako, prije nego što, da kažem, odgovorim na vaše pitanje, zamolio bih da ukratko predstavim otprilike i ono čime se bavi crnogorski elektroprenosni sistem. U suštini, znači, mi kao operator prenosnog sistema imamo zadatak prenosa električne energije do korisnika. Kad kažem korisnika, znači, u suštini, nabrojit ću da su to Željeznice Crne Gore, Željezara, Kombinat aluminijuma i crnogorski elektrodistributivni sistem. Znači, mi pokušavajući, znači, i radeći na tom poslu, pokušavamo da sistem održimo izuzetno stabilnim i pouzdanim. Upravo nam je, da kažem, zadatak da svaki element, znači, sistema bude pouzdan i siguran. Naravno, kroz planove održavanja i kroz planove investicija sprovodimo taj postupak. Znači, da kažem, prenosni sistem je jedan nedjeljivi dio prenosnog sistema Evrope. Još od 2004. godine smo taj nedjeljivi sistem i na taj način pokušavamo da svaki element održimo stabilni. Upravo kroz održavanje tih elemenata doprinosimo tom pouzdanom radu. Sad bi se vratio, znači, na pitanje u vezi turističke sezone i da kažem, elemenata vezanih za to. To je, čini mi se, najveći test u toku godine, negdje upravo ljetnja sezona i Pa, pojačani kapacitet. Pravo ste, znači, ljetna sezona, malo manje zimska, ali u svakom slučaju ljetnja je baš test koji, da kažem, svake godine prolazimo i sve smo bolji i bolji. Upravo, znači, pred samu turističku sezonu, početak, znači, turističke sezone, po planovima, da kažem, koji smo inače i po zakonu obavezni da svake godine isprovodimo, radimo redovne preglede i remonte objekata sa kojih se napaja, da kažem, crnogorsko primorje. Znači, prije početka turističke sezone pregledali smo praktično sve objekte vezane za primorje. Znači, to, kažem, pregledali, to znači kontrola svih elemenata trafostanica i dalekovoda, podešavanje zaštita, tako da su pregledane trafostanice, znači Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi. Ono što je bitno izdvojiti u tim poslovima jeste da smo ove godine, moram reći, imali, da kažem, to je praktično i jedna kapitalna investicija vezana za dalekovod Podgorica-Budva, gdje smo na tom dalekovodu praktično napravili zamjenu sa novim elementima, da kažem, svih dijelova dalekovoda. Znači, od užadija, da ne optereće naše gledalce, od užadi, znači, izolatora, sve tako da je praktično pred turističku sezonu taj dalekovod doveden u stanje koje je baš maksimalno ispravno. I ono što je, kažem, donijelo upravo takav odnos i naših i ljudi i ekipa i onih koji rade, došli smo do toga da praktično ove sezone nismo imali ni jedan poremećaj u sistemu. Govorimo o elektroprenosnom sistemu, znači da našim gledalcima pomognem da mi u suštini crnogorskom elektrodistributivnom sistemu obezbjeđujemo energiju koju oni dalje distribuiraju praktično do svakog potrošača pojedinačno. Beznaponska stanja ispadi sa mreže su noćna mora, pretpostavljam, i vaše kompanije, to je nešto sa čime ne želite da se suočavate. Da li je to bilo registrovano u nekom periodu za nama, ne samo ljetnim, nego da li uopšte bilo takvih situacija? Pa upravo ako, da kažem, uradimo ove stvari koje sam ja malo prije rekao, redovno, da kažem, pregled
svih elemenata koji utiču na pouzdano napajanje, onda smanjujete taj dio ispada na vrlo malu mjeru. Naravno, to je nemoguće izbjeći, pogotovo kad su u pitanju loše vremenske prilike, ili neprilike, prilike, tako da kažem, ali svakako naše ekipe koje stvarno moram pomenuti to da taj posao koji se dešava prilikom ispada nikad se ne dešava lijepo vrijeme. Tako da to su posebno, da kažem, posebno treba napomenuti da su to ekstremni uslovi gdje stvarno naše ekipe daju maksimum u tom dijelu. Ako bi se negdje osvrnuli ne samo na ljetni period, nego uopšte na prethodnih 8 mjeseci tekuće godine, kako biste karakterisali u smislu rada kompanije, planiranih, realizovanih investicija? Po čemu negdje će biti upamćen ovaj dio godine? Znači, samo ću još napomenuti vezano za planove i rad koji sprovodimo, znači vezano upravo i to što ste pitali. Znači, svakako u toku ljetnje turističke sezone mi radimo pripremu i pregled objekata na sjeveru. Znači, kako bi u stvari pripremili sistem za zimsku turističku sezonu, ali govorim i još što je sistem za zimske uslove. Tako da i taj dio odrađen, znači vezano za trafostanice u Pljevljima, u Mojkovcu, u Beranama, nastavljamo te radove, znači ovo do, kažem, nekog perioda, računajući da je to neko lijepo vrijeme. To završavamo. Što se tiče samog rada u drugom dijelu, ono što sam pomenuo, znači naš sistem kao nedjeljiv, vezan za onaj dio, kažem, evropske mreže, svakako drugi dio je vezan za investicije. Znači, mi sigurno možemo izvršiti prenos električne energije tako što ćemo ulagati u mrežu u nove objekte i upravo to crnogorski elektroprenosni sistem i radi. I to je stvarno veliki zamah investicija vezan za našu kompaniju. Evo samo, ajde kažem, otprilike nekih 30-ak novih objekata vezano za elemente, govorim samo za dalekovode i trafostanice, su u planu investicija naše, a otprilike neki investicijeni plan u nekom regulatornom periodu je otprilike čak i preko 50 projekata koje smo započeli. Svakako ja bih se osvrnuo, mislim, na neke najznačajnije. Pa eto, bilo bi poželjno, naravno, zbog gledalaca da pojasnimo onako, u fokus biste stavili možda upravo koje projekte? Koji su najznačajniji za razvoj kompanije? Znači, ja otprilike sigurno neću pogriješiti, ako kažem da je ono što ste vi malo prije pomenuli, kabelski vod, povezivanje Italije sa Crnom Gorom, projekat koji je možda jedan od većih ili možda i najveći u regionu. Tako je. Za taj projekat je vezana, da kažem, izgradnja objekata znači, trafostanice Lasta, dalekovoda koji povezuje Lastu i Pljevlja. Znači, to je u suštini najkvalitetniji mogući način povezivanja juga i sjevera Crne Gore u smislu energetike. Jednostavno ne postoji bolji način. Upravo je to i urađeno. Znači, u toku ove godine, do kraja godine bi trebalo da bude pušten u rad trafostanice, znači Lasta, dalekovod 400 kV od Laste do Čeva i naravno nastavak tu postoji dalekovodu Lastva Pljevlja koji je, da kažem, isto u toku su radovi, ali ja govorim samo o projektima koji će se završiti ove godine. I na taj način, znači već u sljedeću godinu ulazimo sa povezivanjem trafostanice Lastva sa tom Budvom u jedno, da kažem, vrlo sigurno, da kažem, i pouzdano napajanje primjera. Dobro, to je ono što građane Crne Gore svakako najviše interesuje. Dakle, svi oni benefiti podmorskog kabla, povezivanja naše zemlje i Italije i svega onoga što ćemo mi time dobiti, da tako kažemo. Dakle, obaveze su velike, mnoge uspješno realizovane do sada, ljetna sezona sa najboljim mogućim rezultatima, veliki broj investicije planiranih do kraja godine, neke već sada izvjesne, što je važno napomenuti, i priprema elektroenergetskih objekata za zimski period. U fokusu je da li će tu biti nekih dodatnih aktivnosti, opremanja, ili za sad, onako da kažem, ste u punom već sada pogonu i da možemo reći da ste spremni, ili će biti još nekih pojačanih aktivnosti sada, budući će septembra biti topao. Pitanje, kažu, Miholjsko ljeto onako i dalje u jeku, da li će tu biti možda nekih još radova na terenu, gdje ćete biti posebno aktivni, kako negdje uopšte to funkcioniše sad u susret zimi? Čuli smo kako je u ljetnjem periodu, u zimskom, da li se šta mijenja zapravo? Da, malo prije sam napomenuo, znači da mi ovo lijepo vrijeme iskoristimo da pripremimo objekte na sjeveru.
Znači i upravo je u toku taj posao. Siguran sam da kažem da u tom dijelu ono što je dio našeg posla jeste da ćemo objekte pripremiti i dovesti da kažem u stanje pune ispravnosti. Kažem, vremenski uslovi su uvijek nešto što je izazov za ovaj posao. U kojim je opštinama do sada bilo nekih, da kažemo, problema uopšte sa znate kako sad me matirate sa tim pitanjem, jer nemam opštinu u kojima smo imali problem ove godine, neki izražen. Bukvalno govorimo o elektroprenosnom sistemu. Dobro. Tako da... Onda da ne malerišemo. Pa ja isto ne bih. Neka ostane ovako. Slažem se sa vama i svakako još jednu stvar napomenuo, znači kroz ovaj projekat investicija je to, ako već govorimo o zimskoj turističkoj sezoni, već je jedna od investicija je izgradnja nove vetrostanice na Žabljaku, znači, tako da to su neke još niz investicija, evo da kažem, a što se tiče benefita, rekao sam na početku, dio smo sistema, što više investicija i objekata napravimo, pouzdanost je veća, kažem vam, evo, povezani smo sa svim susjednim državama, a vrlo brzo i sa Italijom. Jednostavno na takav način doprinosimo mnogo pouzdanijem radu sistema, kako u dijelu napajanja, tako i u dijelu mogućnosti da proizvodne kapacitete koji će se pojavljivati ili su se već pojavili u Crnoj Gori, obezbijedi mogućnost prenosa električne energije, da kažem, u susjedne države. Lijepo čuti da postoji zaista kompanije poput Crnogorskog elektroprenosnog sistema koje bilježe ovakvo sjajne rezultate. Vi kazali ste mi prije početka razgovora od prije 2 mjeseca na čelu elektroprenosa i vjerujem da ćete primijeniti svoje bogato iskustvo. Mi se odavno poznajemo onako, tako da ne sumnjam da će ti rezultati biti sve bolji i bolji. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama.